Usimbol Menteri Rangba ke Jelau badai pedui ketenat Home Prisons part Urban Affairs u snyau bahalang dhar ha ka khat pratarik u jemang ulale jurem ya ka Shillong District Jail bad ya ka building ke bedang shna Jongga Meglaya Transport Corporation lani ke MTC ha Jail Road hajan Kendailat Shillong. Hadin ke jing jurem usimbol Menteri Rangba ulayat hu baban Pynkylluid ya ka jingkapnya akan nongba Shillong on Pynkynriah no ya ka Shillong District Jail sha New Shillong Township bad ulayat huru bala debit shim ya ka rai ban Pynkynriah no ya ka jail Henry kan shimpor ban Pynkynriah. Ulaya thuru ba onshna ya ke jail ke bathmai ha New Shillong Township haga jaga ke badan kumba arpusan ekar bat kabala ruban pendrung hadu shi hajar ngot aya thuru ba on sa aino ya ke jaga ba yang ke jail minta Shaknat Urban Affairs kat ba ke jail kan shimno ya ke jaga jang ke Urban Affairs ha New Shillong Township. I'll visit as a transport minister, so I just want to update this project. But I'm very happy the projects went very smoothly and we conduct progress. And I will try to make sure that within 2 years this building should be handed over. Inside this Yeah, surrounding the. लास्ट जो आपको बोर्ड लग रहा है ना होटल वो सब वहाँ तक है पूरा सब कुछ वहाँ तक सर लास्ट जो जहाँ पे एक्टिवा जब गया ना वहाँ तक डिमोलिश